kaNkulunkulu kwasitsho ukuthi ufika kwipresence kaNkulunkulu unezakhe izinto wathi mayefika nezakhe izinto lathi izulu ngabe usuka ipresence yami khumula kwakho haleluya lithi iBhayibheli wakhumula iy'cathulo zakhe kwasitsho ukuthi khona sakuphethe okwakhe lithi izwi lenkosi kwasekuthiwa nalokho kuphethe ngoba kuqhamuka enkosini kubeke phansi lithi iBhayibheli indaba umasindo ungayibeke phansi ngoba usekwipresence kaNkulunkulu andithi ukamose induku kaMose ayeyiphethe mntakaMahlasi kwakuyinduku eyayirepresenta isimo sakhe ukuthi uMoses wayefundile diploma ye-mathematics uMoses manje induku ayeyiphatha mntakaMahlasi yayimrepresenta uMoses ukuthi wena Mose uqhamuke ekhaya ofundisiwe kulona haleluya kodwa uMose mayefika kwipresence kaNkulunkulu kwathiwa lalela ama-degree e-mathematics siwabeka phansi masifika kwipresence kaNkulunkulu masifika kwipresence